Around sama yensa can say gospel musician and friend or Kofi Owusudua Anto. Man imagine so ni menepa dodo na friend Koda eno no na music industry ni me de friend no. Sabra me no ka say de wada ne benkum. Akoye big blow e de Ghana music industry ni pa. Sabra obia e posti no. Ope gospel musician na ne hu ni asem a ene sa untime nka na wunyi Koda emfa no emfrim. Ohwe na brabo a obo se do civil living a life abeda bia meka se ni papa panche na omo mpom asem nso omo na se adi omo ebre entia na yetene se papa wa battle with kidney problem na kakra ni ene se fofi anto ata na wadware abomo asabri Kofi Owusu dua anto Koda me no ka se wada ne benkum so a akoye ensem bebre na ewo oman no na Metro FM na omone close family member ekasa ye confirm is ampa sabra me no kasa ye ye bra no onka atiasefo minim se wo be kai ne nyum bia poma dada me di Yesu be ye me poma na ne nyum bi nso Yesu oyabodo nkwa bodo na fei ubetimi akai ni nyumbi te say usana Yesu edin kunim over Satan powers. In fact mani ne nyum ede papa sabra me no ka say de onka atiasefo ho na de ye ka ne say nyankopon fa ne kra ensie na ne nyuma pa obeye ye nso no adumura na enkai no na omane baby pa entena sabra me no ka say de akoyi nsem bebre na amanfo yedi hu abobo ba o man Ghana mu a obia se Koda obia e posti na kwale posti panyi posti chese obia e posti no na okọ Ghana web ase de omusi bi ema report no enie o say news just coming in is that Ghanaian gospel musician Kofi Owusudua Anto, popularly known as Koda, has reportedly passed on. The confirmation is said to have been given by a source by a close family. According to Metro TV Ghana, he passed on in the early hours of Sunday morning after battling with short illness. Further details by attractivemustafa.com says that the award-winning talented artist had been battling kidney disease for an extended period. Koda celebrated his uplifting melodies and soulful compositions, has left an indelible mark on the Ghanaian music scene with hits like Nsempi, Nkwabodo, Yapai, and Adoso to his credit. His music resonated deeply with audience, inspiring hope and faith, the report said. He was 45. Kofi Owusudua Anto Koda was a Ghanaian gospel singer, songwriter, music producer, and multi-instrumentalist who was based in Takoradi in the western region of Ghana. Celebrated as one of the definitive sounds of Ghana influential contemporary gospel music, Koda was a multi-award-winning artist passionate about sharing the gospel and helping shape the sound and music direction of others through music production. He produced music for the likes of the late Danny Nate, P.S. Jobichem Neokai, Halal Africa, Eugene Zuta, and more. Koda discography includes 3 studio albums, 2 live albums, and 2 instrumental jazz albums. Keteke, where he sees vocal album. He is well known for popular gospel songs such as Nkwabodo, Nsempi, Adoso, and Hosanna. Others are Pomadada, Amen, and Zion Song. Many tributes continues to flood social media platforms. Ghana Web will continue to update these stories as and when they come. Sabri Amenoka said the Ghana Web and so in a day abeto omo platforms so say yenua bema no ampa odaya one sorry a close family member said the medical kind of reveal yenua bema we edema said the namunim no apart from say no otonwom no na osan music producer ono ankasa se oso ahomensiam guitar mu se oba wankasa obeti ase one na si aye nwom chese na otwe mu se
Daninate PS Pastor Joby Chan me pato so kaina omu nyina no wa produce nyom e dia ma new kan Halal Africa Eugene Zuta any more na no waboa ama omu nso o music career no nso etimi ekoyi nenso se de ka no owo krade a enkwa entimenye ti sabra me no kasa idie yenua be ma no ye ka atiasefo a onka ho biem de me ka ne se nyankopon fa ne kransie na oma ne baby pa entena ne se dachi ankoma bi na mpa se yebesen ahyiamu biem a yekoni ekohyiamu a ye nyina ye de odo achiacha ye nhyiamu biem so de ana chese Koda wakra ekwa no na da bia na meka se menua abrabo na ye bo no oman na yetimu ne wiase na nkasa yetie no enipa umretia what if I so benya 96 years na still a umretia because there was some near maybe wo wo ya wan kasa ne bedroom rebi no obekasa me ye sa ye den no ntina na metie nua no mma no mema na yeti social media edi nsem hu no nefo se e bedroom rebi no wan kasa wo be fa video bi a wo yeto social media na bebusa ho sa ade we kura me ye den because emre ne kono na onkwana no eso te da bia me kasa se ene wudi u birthday ewo mu se eye anigye de nenso onkwana ne so ate so tumfo nyankopon ma 40 years ene so wadi u birthday do 35 years a kai se do se aka 5 years pe na okọ eno nti wudi wa woda no na wusu wudam edru wa woda wakum akokọ awie no na wusu wudam sanza onkwana so ene etie no yemfie na o se ye sen eye aduoso abroso mponi aduowotwe nenso ne 20 years 15 years 25 years 30 years ni afemfam dan ho sanse bone nkasa no ahye etirim ma ene obi ade no yonko ho adwen ade ahye ne tirim eka obi nko na nka bikura na abrochire na wote na nka abon no aba betena Ghana ha nenso wo de wote woda bi abon paye ma no menuan minyeska nka meba aba befa no nenso ono no ote na onwene ho adwen pa saa na tie ene obi abeso otwitwa no yonko na nti no de ko gina baabi ni akasa mpa nipa asomasi ono na Ghana sika nyina wo no da bia na me kan se mu se so nya $4 million eda wa account mu a wo de ebisa wo ho apart from say bia just waka se me de bia ye papa de na wonko ansa eska na wo ye ne dan so and a lavish life and a man for person mo live yes aduane a wa meto no ma me anasa wo papa gya so na nka wuchi nenso enne eno na mrante ne maba wa ya ba yesi ebedie ti da bia kwadwo meti we se meti so obi ewu na nata bi kan asem bi o se se me ko obi ayi ase a na me hu si adeda sa ni pakro na ya na me nsu me wudem sanse se ne wo kono no saa na me nso me kro no wo ye sikani o wo ye ohiani o wo so wo ye tietia wo na so wo te se hwan asoso na ye de ball kwa bena amena na bia na ye de bebo wa mena eni me hu so obi nso awu am ya kase ye sie ni wo wiem wo ye den afom ni e betutu ni ye de wa hye wo nipa wo mobo wo de banche hye fom a ebo ma nipa tudi wo de menkan hye fom ebo ma nipa tudi wo dua bode efifiri bode wo dua banche efifiri banche wo de nyaado hye fom e besa apie amoate adi wo de nipa da sani ko hye fom a wo hu ni biem asase di ade enu ntinam se ya bere ho ase wo se wi ase na wote no na this world has nothing to offer us ewi ase na yetimu no eni bibia ademayen to sorry na onya de obenom de obedie na se wa na adagya wo ma wo de ma ba ewi ase na onya bi ma wo no ma aya ameno anso wate eto da na otimi didi na ma obi bia aya ameno anso ni enya isa ase ye pri wi ase ye japade kwambone so unya bi eye da bia me kan se we se obi obeka cho se sika nya bia oboa sika eye efe sansa so anim be banyam a na firi sika edi ankasa ya wofo de man esi edidin foforo beka ho abodin foforo beka ho na ye sika so hono inti sika de efe na emom kwanya befa so a obepe sika no eno ni asem no paso lobo onimbo so bread edu akiri ankwa no ma mensu si yanhia okuwo kwan so a ahomepa bi wo ye bre akiri otumfo nyankopon na ni kiri fa asase so nyina na sede o ma aboa wo so no didi ma ase mpropro wa no aboa ntati afa bidie no saa na won so na ni ko Koda na ekọ no who is next ebi ana ye me ebi ana ye wo ye musa ye ho se life ben na ye live wo de fa ne sa atemu da eni ho fa ne sa judgment day ni ho na wo kon so a wo nkiri man so e da bia me kan asem we se
se woni busuani a o disgrace wo social media o da ya da nyame ase sanse mi hu nkofo mama nkofo mama some producer ya dagya de so social media all because of coins sikantia ya na akoya rehosem yankopon moyen onyina yachi na oma ya komapa oma ya adwene mu fan nyansa ahoden yebetimi di atena asem na se ne ehunu se sa wiase we na yetem ye twam keke ya hoho ne amanfrafo enya ade a yebeche da bia metumani ne se minhumi na na akwasi buadi a mekasa se me na na akwasi buadi ewu me na na adwa mponsan ko papa ode me ba wiase ya Clement ono da bia meka me papa asema nkofo se meka hoahoa me ho I remember certain doctors are no me operation it was your friend is saying buna half no mo no so my father was one of them ono wa wukura papa we betimi ayo operation an we betimi anya ne ho nanso ebra wono ne yare ne che na nkasa no okọ wa enhunu sa na wi asete osafo nsa no ho enti yesu su me ma me mo abetru se ne kasa me ye me ne wi ase wo mfa nko ba bia unu obi aya aka konani ni nkobom wotan obi ayi ne ho adwen fafiri wutirim sanse eye dakrope nipa na oje ho me free yensem no no ye guy chen obi a me kasa sesi e me ho me betimi asizie no ano no nteme nka biem sa na wi asete enti imagine sama ye bone anasa me de obi ho asama hye metirimu a ebe ye nsem bebre ye ka ne se onim se bia ye di agro yenso otumfo nyankopon maye ntiase enwunu mu won sesa ya adwene se de be ya niema betimi akoyi amaye Koda ko ye bompa ya ye mobi na ye mfama ne so otumfo nyankopon ma ne baabi pa no mfantena me da se hi DJ K Nyansa po channel ene wasoguso awutie no ebia na person no metwetwe nkomo me number ne 0244 547468 0244 547468 0244 547468 me number no ye bedi nkomo me da se